Nadu bakatanat kakot kakya kelas sedang ban aitika banyadan kenyang jingpang COVID-19. Lasaki babon kinong syong shnong gejela kelami bandet syem mekani ketika. Hendrai gidan bon ki waipat ki bampat syem mekani ketika hadu menta. Ha ke babon naki kidang sengu artatian bat airu daki waipat kidau. Kawai niki kendon jagi bor pendat distrik jong ke East Khasi Hills ke balapan mi hakane ketayo lesi kalabo jeng apat ikito ki bampat kwa ban syem mekani ketika. Bat lesi kalongpat kum kejing penbor ya kinong syong shnong. Hagani katayo ki bor penyak distrik jong ke East Khasi Hills ki lapen mi eka waini ki kendon ki to ki bampat ai ketika banyadan ok yang jengpang COVID-19 kam tami ginong kayi ki bade ki mar ki mata ki babonjaj da ke babo eka kendon baki tu ginong kayi ki badan dukan kat ba kempat dapan ai ketika on sya eki ban play ki dukan kani ka kendon kalabu aga jeng e ki nong syong dukan ki bamdan ni kamon ban ai kani ketika bat kani ka kendon ki nong kayi ka longpat kum kajeng penbore ki Ban kamsyai halor ke jing mampat ai tika jeng kibabon kinong kayi hagani katayo PCN melatuat jeng mot neki katu kani kinong dedukan hagani kinong ba shlong ke ai kedau baki empat ai kani ketika bat kumnu kisngau halor kani ka kendon balapen mi deki bor penyak distrik jong ke East Khasi Hills Pwede ba ni injection vaccine na ipila pa ani kumno padap air. Ki tipnan baga sarkar na do arf saw tarik ni. Ha. Ada pemayo ni inject. Kinam sya ba kinsong dukan ni play dukan. Ha. Yang please no. Iskom ni ma dadai kamon jong beri ma kata kadiban em kata fundamental right ma kamon jong beri do ka anam air ma kasong kamon beri. Ndai ban penbortan kambah kata human right ru kadiban dan ma ba kata ikaw nga karpa sarkar kim dai ban penbori ki beri dam kwa ai te ma nai penbortan ken kambah. Ni nakaliang jangat yang sengo kumban ong ba sengo kumba kalong kam sengo ya hak ken makin le kum tamo rekat kejing sengo jangat lada kalong bala te kalong ba ndai ban penbor kasyong haka mon jangi ken mo shmet tanat hi ken ban ong man long kum tamo ngin bam da e ngin le da e ken mo lada ngin yo shu ban syang ni takadukan mo in trace sa kay padekan long nakaliang jonga te empat dan hi kata jing temu bangan ai empat dab ai re tambangan hap ai hi namar ba dangim ai ru kin sa ban dukan te insong tang email bal adab ai ru nya hap re namangan hap ya rap i em jangan hap hi ban ai ban yo play ka dukan Namar ba ni ala ding ismo klan ni ismo badam sim tu vaksin ru ni miak ta yang ni am kam kta re nama kadon kitu pat ba ya telot lupa ta kin hap sim hi yo ka shu pen klan bor ki ma kumni pat ba ya klan bet kumni songet hira bandan ta u jingpang ru kadang kang kum ta hi ngam sngo nut pi bat ai ru ma long dan hi ki jing tiang ma namar ngili bodan kun sa ulok rumdan hab sahi ki kun lai ngut ki kun ting hab sahi ke sung tiang hi ang namar sabun ngayo sngo ba mas ndat ai nu vaksin bun ki yap te ki brew te dan hi am jing tiang da ja e nga ki kun dan bapet da menuru sangar ko nga di thyroid patient te nga sngo artatin hi ken ban ai pen le kum nu ken saya pet ke e ka banja iya om syukum nu ma Igi jing kerpat jing tiban. ban kerpat te syukur pat ken bakim daire te ban fos mah nai fos reket mo ngi pat ba namar ngi dan ki batiang ma ban ai dan bade ki baslur ki ai ma ngi te ngas ngutiang fi ban ai ta kadang ngasukur pat ken ka sarkar bakanum fos re ngi ki pat ba ta Kemudian kono kadau tang ba long sempat ai namar ba yung ap ski mo Nakaliang ng pipi mut ban ai na ban num ai. habaka sarkar ka ong ingi bangin ai te ni happy ban ai tang ba long yamata tang empat ai ken namadon ki ba ong ba ngim ai baka kta kane ka dawai inject kane vaksin ka ba ka government ka panmi ban ai inject yo way po way kamot ka don ki ba ong baka kta yo brio ken simet halaki jing halaka met ka met mo don pada ki ong ka bha palat te jing sngo ate ngam tip mo ngampat sim ngampat ai inject ya lade te ngampat nang on ong ka kta ne ka num kta ne
ndai don ki ba ong pat baga kata te ya habade berkata te ke song ha ka rai simet इंजेक्शन लिया कि नहीं नहीं लिया किस लिए आपने नहीं लिया लिया नहीं इतना दिन हम नहीं समझा ना अभी लेगा तो आप क्यों लेते हैं नहीं दुकान दुकान तो करने पड़ेगा ना मालिक बोला तो मेरा मालिक बोला लेने पड़ेगा दुकान के लिए हाँ तो क्या बोला हाँ मालिक बोला इधर दुकान करेगा करने मांगता तो लेने पड़ेगा मेरा मालिक बोला दुकान का मालिक takanya kajing sngau ngajing pet jonga ba nadu kene ka sarkar nadu sentral baka kamong kam daerah ban penbuar dai daerah ban penbuar ka syong ha kamon jongi bangin ane ngim are kata te ka syong ha ka sarkar ka bela subu ngingin bangim ai ka bangin khang ta ka syong ha kamon jong sarkar aba kani yang hakajung sngau jongam daerah ban penbuar kan ta kasyong kamon ngi ane ba ngiru hantai tu yong sawan a iya mentadang 14 lebih dah अब ये भी इंजेक्शन खिलाए ना फिर पता है ngak lempat ai dah ला बताई ना कदा ये भले आई इंजेक्शन ni nakaliang nga dengan 4 sukwa hi bangan ai nakaliang nga dengan sukwa hi ban ai tang ba ndapoy tau put pada baka sarkar kan le ya kanu kam tingin ban si am ngihap ai Pak Syukar 8 Laslam Naslam ta te अब ये भी इंजेक्शन कनो खिला आने लपक ya ka ba menta tengin pat yo are ta ka wi kolong bang impat sutu fi uni vaksin tre kam kumno ngimpat yo re kata ka jingtep ka ba long ka ba khambania ta ba de phang ni vaksin ulong hakamet jungi dengila ai ni vaksin ulong kumno uyada kumno ngila bende kino ki long katakin ka social distancing don kam ne em kani ka deng mas kani yu ka dang don kam ne em kata ka wekin kumdon ka jing pensai ta long ipat yo ha kata ka jing pensai te ya ka ba menta te ba kami order kan san na ko disiru ba ong baro kinong song dukan ki hap ai ka vaksin kalong ba full bikin yang ni deh ngipang ipat sutu ba ngin suli ai ba bi ya ka ja kai pa yang ni hadian sepang ni vaksin dem pen sutu so ipat ba ma dem pen sutu so ipat ba rokat ba unlong kumno utri kam kumno kan don ka jing e pi ha kan no si kan e kumno pi dem pen sutu so ken ngiru ngin sutu ken klem ka jing pen sutu so ong be ai no wut ta ka ko long ba long na yurot na ken pi ba dai ba to ga jing pen mi jong ti si kan ka tu kala pen kelumari pai ba mo kapan kelumari babon pai ba babon balang to menta ka jingkaran jongi la se kamul benong bangi persa ayu vaksin nyem persa ni ko pai ba kinwan khmat kin yesnok ti bar ka health department ringkat bat ka sarkar namar ba ngi dei tang ki lemen mong ya kali ban tangim ti bi te ba ki doktor ki patang ya ban ngi doktor apa ki expert ki patang ya smo kategori kom ngi bin snap ya kai ko patang maki ten retang koi kolong ba by DC in board ka dit ba por sotrik bandap ya ban ai bamai tika baro ki basong dukan kinap khangno kamai kali ki mlasu ya kata ta ngi mi ham dalle ni mi ham ping dan arli ki nogrem baling mi ham mo ka baningkong kolong ba ki bun ki pai ba pli ki bam par sothu ki barang tin ki injection ha ki than kondong khamtam ki bun ba ki bang ki la da phone direct sanga ki bersen da whatsapp sanga ki bang ba ni tin ki injection kita ni bang bangi ki tiang na ki wei ki daw ki pan pa ki daw lo lai phujat mo khamtam ni kondong gen te bali ka sarkar ngasmo ka riban sim se gilat lenti te ban per suthu ki bani kondo ki bak aba ki tiang puni ki bri kilong ignorance am pi phimla man sim bri bulong ignorance pin pun bor pin chile ka bor manta phin jak la tiang palat mardem jak pi yap na amnon bakli kamut ba ka sarkar ringkat bat ki te ki health workers lani bat ki expert ki baka gadon panchai ya ki shtong ki thaw ki non kan ta panchai ki khana ba ki suthu haba ki wan inject ki wan dak jing suthu ben pi nimdei ban chule kar ki ban chong por sotrik deb injection mut por sotrik la khod la covid por stik ki jami por is karsil kabar ya ke injection bitir nam adu menta bon ki bubuk kim patyo ngan jala di ngalabung la sipna imita ngabuk tu covid online aru mata kami yo ndan information kyang sentimit kami yo aru mata ro
kan pedip yang ada mentaru hai ngayo aru yo injection teman-teman ka sarkar telah dir kampat la ta ban penbiang injection ni pa berkhan ka sarkar telah dir kampat la te abang pat la kum pinong pin sibu trek ar sotre yo phim padan injection mo biang ban yo phim la penbiang ni pa ba ki santar bolong mata gidang duna yamare gibriu si phang semerang si phang sono yamare am stus tha dang menin dan gibriu funinga king aing nyemut injection soyong pi kabamut patang ki santar injection ngim kampat biang bangin pendap kerki kan kemubu idisi ar sotre kan kampat biang bangin pendap kerki tengah semua nakaliang kat second message nakaliang ke government ngasmo ba hoi dan kamera injek kamong mene mo ngamut banong ba mdei na injek dan long dog mo em ngaru ngapun suri pa ba la sing dan kam bana injection khanang banyada mak sarkar kali khanang balai banyada yang ni naging pang dan rei mdei ban sim nang ni approach kan banwa dek ni approach pada phimle ngim sa belasyo kapan keluar deh tengah ngasmo ba boros kata laya kalabiang ba kan ikarkom handle you covid kan ni kalabiang kalaya mo hang yang tai dan jing duna la si julong beri melabiang tadi kesan kami no ni kar sotre ke bangi nginem pediang tengah ada penikaran begitu kat jong malam ki siu ba sadan ru nyong bae kan ni ngabut tarik tengin pediang